ka khubor kablami pat paw perthe lor ka jingmi shakmat ki samla ki basha sumar ki rehab santa ki badana po Guwahati pan phlai ka e ka ba kita ki drug rehabilitation center Assam bakantup ya ka better living wellness foundation Mangalday parka life again foundation ki le akapor ki ajing sumar yakini ki samla ka ba ka jingkin no persha ba ka don ga jingsha ban ben yaki hakite ki center kala pelong yu way na utrai jung kita ki center arup pasa ban mi shakmat ban penshai alor kini ki baro kala don ru jing tho na ka Meghalaya users forum MUF shaka anti drugs and prohibition council ka Assam Department of Social Justice and Empowerment but kumjuru shaka association of drug rehabilitation council bandawa ban toket halor ka jing no payap arngut ki samla khasi harkom ka bomshai haki drug rehabilitation center Assam haba crunch kilat patai kubor ba arupasa ula kubur pakadon shisha ka jingyap jong arngut ki samla ki basha sumar hakite ki center ta ka ba pentep bolale kat bala ban yalam miki sha hospital ban yo ya ka jing sumar bat ban pelut ru ya ka bai sumar nala ka jong ka plan re ki klat namar ka jingyo ya ka heart attack na lor ka taw lo ongru ba bai dai bat ka jing sapriang ki dur ki papeni ya ka jing sha shot dusman ki samla kite ki center ula kuntaj ta ka boong bakam dei hakate ka center bat umdan jingtep baka dei e ulong baka jingkeno ka MUF ka de tang man pen tho briai u ta ka ba pen pau ba ki por ki bla dep ki juan ra nongpang hakate ka center hendre ki pan pen ban ya ka commission badru pen kam baklai ka kerteng ka center jong u kajingwan ka jong asni kalong ba ka e ka news ka bami ka bang sa harap bangalong kumta mo de ni nado menin ngalai kita gi news nado mde tamenin ba kira la release po shlom nda gini gi news la release wa station Guwahati arising inter andre taka ji release to ki station po Guwahati kalong ba kilawan na po ki head department kilawan na po police station kilawan na po bon ki department ki balawan ki la submit ya to ka letter ka jong ki nang ni MUF ba ai ka ba di MUF te kalong ba lingo kawai kalong ba ke incident ke baja ke ja sisa kadang kata jiklat ni armut kita kena ke jiklat ka jong ki claim da tip kila pemi da kubor pat ka bathok nga long ba ke jinjang kita kena armut kalong ba iwe kong ni tu ipi ba labu yu kun si sau bana len terbat nga anda imjudon kata ka jing phone si sindu man sim kata ka kubor jong kun ulong kumno ngiru ni ibu baik balai bon ki bahai ki jinjang ni stu anda layo pisa ki bon ki basi hadin habodru anda phone dai kimi ngamyo na phone ngamyo sini siapo office jong ka choi sing on phone nam su bahai ti ko anda ngi phone dai ko ngado ka por arbaji ba tokna ula sampen ik symptoms ko kar bu bamja upre ngile ban ayo da ka sha ka jas ka sha ka jalir upre tingi itu bomlong bau pris na ne te ka adang te ke ispo ngelam na hospital sin poi hospital ke admit lale ka test report ke pro ka lale na dong sudong kalian ko joki te ke oingi ba hab admit yu tingi admit yu po hospital ngila phone ki bahayeng ka jing phone ka jonga kalong nado andre buji ter do ispo buji kamdan ka ta ka jing duba na ka jing receive ya ta call ni bahayeng kalong pening aman simingi ke ka pisa tingka ka bolot ngasay na plaljong to kila phathit kita wai kila phathit ki drip kila phathit lagi tabun ki jingnot ki jonga dos ni ndai golomba susi ba lomba ki kimena da ki kentat kunto ba ningkong perkiwan haning la de keren barki bala dodon kono ko problem emergency case ngan phone if you would sum ha ni sim ka phone la ka don no jing ston kuna ngira hospital ya kata ngada keren lupa ko ni wei pa iwe ndai poi kung ko to ko por phone if me kita jumpa ya kata phone nak keren ing omai kono Houston lapor hospital tengah ada keren di doktor singa keli mau kata Houston ko jong kan no kan load no kan bampor yo to silak dengan load tengah pentip kata ka among gi bahayeng andang la pentip gi bahayeng image yang bayang apa ba spang sa phone ni ngai ap ya ta call nge tapi keren hadin spokasan mi ap ya ta call ko jong iklam dong ka jing phone show kalau amin ang phone yang ngatry bang sa simon phone klam picture hakapor khat arduna tang pakhat bilat ya tu kenal ada nak sumar we mon poi pakhat bang poi sedu sakapor bang sungsi hakapor lai biji poi phone yang anak hospital hay ding nom tray lamat nga poi phone ba one mare urgot sa po hospital
long critical dia ngin na poy po hospital ngin na poy na layo CPR kaya CPR di hanya samit kiwan ki doktor sepat yang hisnumo kalau mo pendit ini tengi pat nakali ang kajong ngilakali ka cause of death ka kani katay kila patay pa response system fail pat uyo heart attack. So kalau mo pendit ini ubre mo minin menjisi uklan sedang tu sulong punta tingin na pendip i bahay ka por pat na katay live je step menginfo na to ko por snow ba nga try po na kaagna impact napakabit i phone impact kata nga pa siyang phone bang inon do san step nga flamkia su iljong hadok na biji isa jubab yang phone step nganda ong may ba computer ndam syu isyong to upspan ang sa phone pi hakapor ko do na ki phone nga kiwan ki bahay basan yun nganda la ekran kita ki bahay ki ang babli yu baba ang ba manin ustom tam batay mga batay mutan kita ki bahay ki ang ba pitip ba utaw kunjung ir budon sa to yang sa pentip ang laja kuning sa tip budon sa to kalau ko pendit yang bagi bahay lu kumno ba iwi kini iwan bu ikon syariah kan penting ang masa te ngompat manta te apa hospital ayat do sabuji ngak karpat ban bu ya kamat komputer ban bu hospital te ngak kali na kini te mama be kram ngam opinion le kumno pinyawan ba udon stis po mongol doi ngam pinyawan ne kumno pelinti la jengai kada piawan na hapren pa hospital bangan penbu susu kamat mo ngapan por niki ti yung app ni pembet ti la ya phone la ile kata ka ambulance kani kata kila ya phone sini siya po officer sway la hapat bet kata ambulance ti ka komputer ka suki yung bangin sim ka match tengenti na jorobat na napok kana para nginwan ra ngi ko ambulance ni piwan pa ko ambulance no to ti la pha lang bu ubriu chung awe ni sti ang kipura lang kini ka mat na sti lawan ka ambulance hading ki phone nga baba penkiran lam itu ambulans ngin lak lawan susu itu langsung sungai plat ngin wan tang po jorobat ngin suan syautan kamat ngin wan ambulans ngin wan kali lejong ki wan syano jorobat on la poi sini phone nga baba ngin ayo kamat ngin poi hiye khulis bun tinggal siu tak pisah ka bai kali kum kedor kasim kendai hajar ka bai ambulans ba ka bai hospital ka sa hajar klasiu kata berkhoi mereka ke jumlut jonga aduk mata nak ni ngapat di syong berki man bikhen ngapat pantak pisah ngalit sieng brosmin kamtia nganda poyeng musum ngasle angomja poy phone sini ba bateri lamanya gamma pihak silong ba mana stom juro ICU ai rumah ubre lang itamdan ke kita phone yang ada kita sa mendon su tak susu lor mastet tak untuk tak susu kam nang tia ai ta kami akar putrik men-step sa wuji phone biang ba sistem suwi kena ko guati wong bukhi su po wong khisu po tengah ai do kai gastric bukan dan ada gastric problem itu kena ai da gastric bukan saat dari di kata wong kan ni ai no da syasau bak ke candi ngimut ai jinta every ngong kiu yang gastric ngimut ai kumagi maslam sleep report tinggal ai no di syasau itu jali ulabam ula tengen wong kamaram kendiat kata kajingnya isnei ke jongi u kan kalau ngi pa ji u ngi khot ikna in kursiu lai sa mu ikna in pak massage tai jat pelan penyang kita ki ko ke mong aram to wong sa penje ya ko por mu jeng umla ye tolak kan san kijat ano tolak kan san kijat di phone nga to kelam no hospital menong kan selam syu tate boleh ulat tolak berunta tengok kalau ko bipir nguntem koi hospital lale kay bari-bari ki doktor ka check ka BP ka check oxygen level ki biang lot ka pandat ka saleng pokmat jung ulong ka drip pandat sa 10 minit kiwan pi ang baum lan su breu kalong bicaran ko mga yu trong sen kandet phone nga na hospital ki mong su ba ang kuno kumta na kali bari po kay bari jayu yung akin sa man tayo doktor kinawa ki doktor ko yo heart attack te nga patip i bhai kita ki bhai pa kamong responsibilities kamat kiwan susati idani wi anti jong ur basa besi sebuah hati ng phone iru ilawan lamu kiwan tu kila pet ya kamat ngir ngila ong pet anti la tafilan kanu kadaw may la tafilan kanu kadaw semua hale postmortem nakalian ka jong kepat ipi
bal sai singi kami kajian atai ngat ong kata ki pulit ki doktor semua tu dah ong ba ki kuat ada certificate di ki amba fiak le postmortem kila karpat ki bahinga man tu kata ada certificate jong i tengi amba ladang le postmortem mono ko ada certificate tegi bahing ki don kata kajingai ba ada postmortem ko jong beri pediang teh semua tenak ki pun poin no ya kamat ki sign ki kot islang tu yang ngin ki pada le menilai ngin ra be kamat wala postmortem ngada ble kita borok hoi kita orang kamat aduh udah kena benar kami pasuk kita mi ton bai bu tedono ju ida sungsi jor andai kawai ida phone yang khon ada filat wana sidat ujung usuni kena penbaik kata kesini ontek ujung ini akasini bangawan ngapoi kasini ontek ngapoi yang por ka mat kelami haget ngkoduk di bahing ke ongsyong mensawan mangi kami diperangkam pendap syekh ikam haswa kata ngalayo ke news ba kami ini teh news baki lafik ya kajinya begini kena lafik yang baki om bang bom begini kena atau cor begini kena aduh gimana susah nah pet ya kan news kalau mau pendit ya andai ngamar sing i to bakadai na MUF langsung tu kadai na kai kadau kelas tang mon iu biang kanya mentuklar biangnya sobat ai kita hadin next day kami biasa koi ke news part keju ke insiden ki omba amdai bagi susai ki subang bandayak ki release bakata koi kador kata kador mengenai i belum dehi na kari ha poconga belum lahi mengan pediang bagin penjubo dengan panong kadai jonga anak kita kisamut basasyo kini kita armut di bana pedeng ki baklat kita ki armut ada de bang ale sisa konta ki bahing kena aikis kala ki bahing ya kin apli bikin ai dikini beli gin onling bagi ni ki MUFA gara-gara kata-kata pasien kamat de andal ala takan news ngai keren ki bahing ki yang baru kai bapikwa kai kajingira bapikwa ong nyenne pat ngabenaru ni ki bahing bagi ni ki MUF kila alet hantu yang bayap ru kila alet man kili man tokit iki kai baca yang bahing yang mengintan por mentaban keren kita kila subatain small details iki kalau kita time ini dah mau bagi ang kadega forum ida mau kadega foundation ko jonga yang ani yang play play semua bahai kun jonga kira ni dia tak kentin irang ong lang kadega foundation ko jongpi ni dan bat pi kalau put everything ni honi ka ini jini jongpi ande utrai ko majrong labu ka destiny ko jong kat ni usin ma usin ko andre na poi mga nganai kram bi yang manin kiwan kibri jongpi ngong kibri jongan ko nei kiwan ana mo kilali jong ba betri ka mga kisah amba kiwan atau forum te foundation support hari ini negara usus forum yang kiwan lain buat kesempatan kau ikan thai hadu ke yang yap kelali kelar kuni ndai nang bayi bat kimdon kata-kata begini kisah beli kelap pun ya kamet kelalap ya kamet bakam tadi ndai kini kelali tu kelar lu dak itu dicaka palong kapa sakit rilis gitu kisuni news kiba fake yang ba ngile kontak-kontak kena kalau bersusi jo dengan kalau ba kekerteng nga kala kiu sipon memang tak lahir buat ha posisi nga sengi ke jingle ko jongki ka ba are ka foundation nga kila ben ke balai kalau ka ba tak jor ba ka dei ke mensim ki kimi ki pagi balasanya yang nga bala poi sete ndai manta ki du jing sinya lot ka jingle ka to ka jing release ka press ko jongki ka jing keren ko jongki bane keren nga kata itu ipi mantangan top liusu kan buri liusu mau haba gitu kila keren bentuk yang kejingan dai ke jonga berkimu sangi dan ka proof ngadan kidor ki jonga nation berki kidai perlu ki jonga kalong kawai pat makir ki suan ra patient kuntu kisdang mam commission ko pisah ki patient kalong ka bongsong tonat ni keren iki ang balada mele kumne ki ay ka tingka sipo jar ki ang ay ngi lai hajar ranta tengok la mele kumne te pat sini la dong yang menyelek kumne te kam stonat kami kepagi kamai nak jing mesia mencoba ka jing sup bom lak melong kasapoi ka jing sun ba ka jongi ka dei ka por ba kila dan mat ni sipor kiwan kila hasan ta jonga kyo nga ba tomo na mela pelek no de ID card ini min la tulget bengi tray kan kamat meh bengi rakam meh ngapelek te ID card kyo ai ki admission form ki jong ma san ro lingin bu mengi
sometimes kita pick up men step men ngimla mengin print out kang kidukan kini kita ingin bu lupa mengin admission form kijong me ingin fill up ini ki bahaya yang suara sama tengok keren thot ba commission nganum ai pemaki demand ki kalau nak ba ki misuse ya ka admission form kijong ki pendap haing wo kena kila yalam atau kena ikimi sudan bok ide ba sian man ono ba start isondo de tak admission form klara itu kena makapor man step kapor jan mit ki phone ngati ba haing ki ong ba ngapa phone la poi suto ngong phone ni mai ngong kan det ngong phone ni pa ba kata kasing dan ke jingwan saw kena amdan pick up mengiru amdan ni ba phone ngan phone saw phone kalau mo ke det ngong phone yu kerteng yu mai to phone pi la patai kerteng umdan si sam tak na check register ngong amai sepana pe register ma umdan yang hanu pi pa mai ngong pila pakla try mo deo kede usu rehab yang am dari ka alai again foundation ni langsung dori ka form tu hadin anda kan benar yang ma pa limba kita kena kiwan hayi mene ijen teng kita kena kila ibu sekolah ni cakap ada dei baca itu kena asa kena ka foundation ko jong aswan kong tu andai kata company press company company issue berki ngasu pa phone be hini ngasu pa babujai phone itu sim nak tu ID jongi kila misuse ikut selagi jongi sim nak tu dokumen jongi pintu ka bala saya sing ke ibu kile nado kata ni don penjing teks ngajing dei issue berki anda layak extend ni ada nak jong kam apa itu jong kam kila apa jong kam kamban syuk kata kasnya dei berki andai nado ngai dei ke choice untuk sunan nado penai ni ngai trai lang kena kam ngai istang man thot biar kibon lagi cakap kila sang thot baka mi gawi ke news bagi ang ban pa syariah nak mengkelah andai gitu kena dibakaran ang tu borok balawan rehab kila kala ka jing ki unde nunggu balaj ba bom de beli drugs borok ki beli drugs tu kumno kila kan drugs daga ji iya tur borok kila wan sak rehab kumno kila wan banyak rehab kila wan target tang rehab ku joma baja sikwi rehab kata KMUF kamle ndai kerja rehab ku joma ke insiden ka bomlong hadu kata ru kipin fake news ya rehab ku joma hoi kidong ki rehab karihap ko basa maki ngatit ay gaday kala sakhang kata karihap menta ndai kata karihap mensua kadon kajing yak breu kadon kajing syai bom mitit ndai maki kitip pelen ya kata hang tai kilit tap ikhna khem kajing siir khem kajing tiang ba patnya kam dan chu kajing gaday ndai menta hai karihap ko chunga kaya unno kaya sim border tolong ka bos ngusi ba ikhna ki balami nangaru nang the kibun ki bakala ki empat bun mo ki bangkelah kisaki ki bubun ki pasyong ni pangam ta kisakren ni makiru kilalet sing jongki ban thok kan syukur terteng jonga dajing ban let ban kulit ini kena ba one no meeting ban ni ya dei no ban ni kita kisah kena kita jack back yang pait ba cuku ka tu lale ini ni mla masih kala long tengi jong ikut ba cuku ki tinggal ni lah macam kelai, kayak muka elek mesti tu imasian yang tinggal pre, kipun nak ibarat kita, bakin tendang dengan kes kan, kena baca, kredit manipulate duit ini nak ibumi nanti mana, target ngasut ba personally ke dia jangan, ba ke bangale ngahi ngasen, ke ngabang ngahi ngasen, ke kamram ngahi ngasen, tak tu keluar tu kata berhoi, abak istang nak lihat kipun susi ngasen. Man ubre udon la kajong baka kam ko jong akam de basting kade ka bakya taman answer phone si singi ki saw ko sang putri ki ko sang de ka bakay balong stressi sem to stress kay ndri nga don la kajong jet jing strat monong mama ajing kum bagban sem mem ngale kay PUBG mde mo sule kay PUBG no rukhi ro step ro thia ro me ngadon di por le kay kidon ki jet bre ko strat ban start tang jiruai de ka along stress pala dan kita beri smart page news di dalam stress free. Kita nak kacau-kacau sustunat, ngau sustunat balik kai game, malong stress free, malong free kata kamai ngalek kai kata game. Kuan tu pula dia kata. Kini berokoi kilong ba, kaya gajing keren kajongki nakaliang ngate, ngambet, ngaketat. But ngan sesim action ni kini berokoi. Bah menta kadang pressure pula yang anu dun Guwahati,
lalu na shulong kamdai ka pakai ka jingwan ki bhaying lalu menin sini siapa asam lalu matasi iba phone kamdan non stop kalong ko pressurize bhayinga ndai mangan sangap jar kat ni singa supai ita gini us ngomre nga sajajai ndai ni pat ai cuba nga i garang kiu ila penmi sakai ke kila apoi sudo saki long hair panong mo lara kadai kunta nakalianga katu kal awan kata ka department na asam balik kalong khoi lara ka CCTV footage kamera ka jonga kila awan to kit ikla ya kanyo prangot ikli na ki kerja syam ta pandai kunta ni lasa kan ni pat i kata kila apit na CCTV kamera ke insiden ka bajai tu brio ka record tu po you ta bistom kila i kun ngitri ngile you ki pulit adin setengah tagiwan ki orang lata meron kam jingarap ng serap mengi masya untuk apa ini bukan ikut kodur ke jingmi nih bukan bom jingan senam jom kamet ketua ni ke sisa katu kam dai ka jing sisa katu kodur le long kapal kendit ingi mangasin iyo kodur kani kodur kawan na ngimtip bakum kini sekis hangi padon hot ngim ong ngim bom ngimtip ladau kena orang dakat sebab ni ais ding barka punishment ni dapat jing nil down bangin balai kini kijat lada kidai sisa ki drop edik ki badang semua hanga bangan bom katu kurkum kata kilakhlak kadak kasin katu ka bon mat jungki kolong patulot kata ubri usnga tu mereka condition support ko jungki ki liver system respiratory system berokit latulot lut ngan bom in that way tak along tak pun poin susi and the second thing kolong ba manin kurkum keren gitu ki kena bangila sa kopta ngidon karihap kunta kiran sipang ta jonga mga bom ki bagi pet la kadia andrew nyo tuli pipe kata kalong ka jingbom ka jonga ki keno enga hang to banga bom mga andre ka jingbom ka dai na way ki kita teng ka jong utau de partner jonga bangile lang kata karihap mo sa si pamongoloy badai ni kita bagi bol kita mga sa klat no utau brio masa poi plin ngani ka life again foundation sini si Guwahati kidon kita ki bom mat temanta kar kom keren jong kitu sikna orang ba ki ong bahayi ngale unta ngana kerja bi lok ngap show ikna lada ngapasa aja ngapasa kita janya ni lok haki bangan ong pi lam tu udan ki bong masak khasau banai khatnyo banai kita berakhir kimdon balik utu bong masak khasau khatnyo banai usak tang ndre banai en ki blame bagi yo jimpang bagi mi nang tu ki yo jimpang manga dari tu jindi sport ko jong ki ka to kimpet kitu ki ada treatment mo ki ada ongi kimi bangil ada pelek hepatitis C treatment ngomai ki montoy re ka pelek kata hepatitis C treatment ba pla pro ka pisah pla di biang mata ka kha biang ko jimpang ndai mata ke blame ko one all on me but kumpul long gadi jingmi kodur ini kisni mun ka kamdei kodur ka kamdei kodur hapo rehab jung pina pi haru kam namang ngim sung thu mo kodur ka to kodur ngam tip ngar kawan na ngar mo asa frame hang to ba hapor ka ay to kodur fiang ka background dor ki ay jong tuwi kna rang sukrat recently ka to ka bahi yung classroom action ka bahi kila barengan kila ay ki jingtho yang aru ba kumno ba aru kini kilisim me kodur claim ka jing permission ka jongi claim ka jing bet ka jongi without our concern kumno ki post gitu ki dor kunjungi beli ki pelek rani kalong ini long sen kunjungi te kata profit ke cuba gitu dor profit nak kalong penundan than beli ki bahi ka along ready iwe bahi mas pon mikmat so ay kata jikran profit te kani ka dor ka pikili yung pi ngam te pani ka kamin ba kamdan kano ka bayi dai bakari hapo jana kalau su kalau dan dum step kerja kalau ka jiksak pra kata rehab su pi ti pomongol de to ka jing sisa kata kada ka sisa kajing pun kam kajing krumatri ojong ni berkhot na sye mare sini sto kamde ka bakai kar komon ki pulit kar komon kini kita ki lohe por ya te ngap ya mare sya lawyer kini kita ngir ngap defense ojong ba ka bom dai ngap defense ngliwat kila kinti sikit ngangawan sini mon agen ka jingkren te kidon kina mo pernah bekila pra ke diklami sabar ni phone ki pulit wood kajing wan ki pulit kila obat ngap purum yang ki por ya kidon kilong kami kila yo kubor ta kila har stiru man pe kita kon ngaklam ong ngaklam pan eki ngong wan mai son pe kadang tu kajing keno ru boong ba tingteng la ki kwa ban pun la ban ken si bahin la ba pim aila la ne pi snar kum ne kum tai na ti ten pi sin pi ong si wi so ba bahin kum bai sekini pi kum bai hatu kata ri jing sha ka ki chuno ki kata ka diga jing sisa ba kalong ba pa as a part of treatment
sin bala adong po rehabilitation center nakaliang ka junga ngam kwa kano ka jing puntut apdeng ngaliang ki bahayeng ngaliang ki porlok apdeng barangnya ka treatment ngakwa be ka treatment kanya bisa chat ladaki yo kren bahayeng ladaki yo kren mi pa in between the treatment kilong emotional no kiyam ki pangnut ndai ki kimi ki pangnut lan te ladaki pangnut ki kimi kilong sanut kilong kimi ki basung ikon ki wan shaw no kato ka jing wan shaw ko jong ki par ka pun poi bang tu kena pun poi di biang tingilong strict ki phone call sa ka meeting par ngilabu ka por ba ngin ai ka call shwaning kong ni fisia umno behave but fisia hangtang ngin sa ai ban penduk ya phi ladau keren kumar ngin par ai kenduk ladau biang ka keren ngin ai kenduk snon ya phi balai ba kikimi ki pa ste ka jingkala de kamram ko jongi ka dini kong shong ra ka jingkala kam de ka jingkren phone bahing wasam aba kila IT tinga ta ai ngan sumari ki kata ko kom ai ta jing sinya nga ai ngan sumari ki kata ko kom ba pinawan kun dui una pinakren phone kun kata ka jing sutona ka jing pho mun sing ko jong pi ka jing sang kimi ki pa kata ka jing pa kila osno shaling ba ka phone onda kila pendu kila iu phone rasnga la pun nga ai kundu shwai kini ar blai nga ai call shwai kini kila blai par kinawan kundu kin mun tanga jingon map no mlin shu kini kitai ndagi bun kina ki balik kumta kina poyin kijot pero to jingjot to jongki la sai singa jingdi kalau repeat kini kan repeat kita poi support rehab si poi ka jingpang nang khia po mar ka jongki te kadon ka jing keno ko ong ba phi kum ko tau nong ai counseling na kim ju yo ro la ni kendo kim ju wan mi to ka ji sha ta em kidon kisingi mga poi kidon kising kite ki kam tang poi thaniru kidon kisingi na lai tuloi ki por tang poi himon shong kai bi khna ngam ong man counseling personally na counseling by group counseling ye shong kai nga sneng nga kraw nga ai motivation ki nga batai ka stories ko jonga ngai kai ki kumno finami ong sabar ba fini kala ke ba fidi banle ke katai obat ngi fidi bandon ke fidi banle sabar kita ngi ai lupa ki guidelines ki benu phi seng ye ni ka life again phi ka life again nga seng muslim arzar 2022 kani keno ko case kari ro arjar poi ba sa hang ten to ka kai kani kamde po life again foundation kani kade stage po grace foundation kata bang ong pang ala pra as a partnership kata caka kini kena gidon stage po ndai kitan kena ki bla online hang ni ki bla kandit bai i kata kini bla don lang sta kata kapor ndo ta kapor hado mentau stem dan ki barang mi ru ndo ta kapor de ke cuba bikin salam mi kirut ki lawan sa kilam yang ngaru balai ba ki om ba chu ka tu phile ini hado ka tu banle tingin masa ya pa ki cikre na kali ngajung iru ba yangi phile ba ba ki jing impuni kumnu ki bain pat mentah hadir ya gitu ki breu ba chu ngodon kam kata nga ai do ndong sudong ndai mentah pat maki hi kon banya hakata kom ki mga teks man ka pisah ki mga dai breu bukan pisah ladang ada sisya kenta bun kilong kumi long pa mentah ki berengkun ngas te kibu kador kabarit ladang ada sisya tong breu bukan pisah ngarasim kador mga bu nakaliang kajongah nakaliang rehab tinggal ayarap iki babon kibun kilong kumi long pa batip te katukan news kibun kumi long me pa konya yang baru bangin ne ado atau long tingin ne kuma phi ong monta phi ong phi seng ye ka life again kade arjar ko ar ka baka chinga thok ade ajar poi kuma hakalo gor kom kila man kan thok pa de phi bakata kan ba ong ba kidon kita ki personal problem ke ba aja pren ke jongi ki kaja kata haba ban syukran epi season kolomba ngakan mau ko to por big pemi to ka news kum to ong mene baka pa sa riha ukna mukala ulong kum ni kum belikin kan thop lang kan ni ka to bangir ngasa akan ikarihap nangiwan nang tay ngikela nang ngasa torcor kumikiran men beli ki mo kata kende na tokopor nagi penmi naman ta ang la aja kumne bali ki pet ba from every angle kila persyang man khang ikarihap ko jonga kila try man khang andai nakata kalian ke SOP kiran bi ang ngimpen biang kata ke SOP bangiran bathroom nang kawai kumne mte kila banya kata karihap ko jonga ngam ong ba ka de karihap ko jonga ngan sya kata andai ngakar pat efisia borok pila pun wan mi sethe wan pek tek bathroom kat lindan kata ke SOP bla implement na government nga follow na ki biang na MP documents ki jonga landong sudong kaya bet niya mong kata ke SOP te kaya gajing kan ka jong pi without knowing
Kabam la mono. An ka jung kutuk tuklar ka jung ki main target baik tang mga baka Alive Again Foundation. Ki bon ki wi rehab. Ki visit si kini ki MBF ki wi rehab kin peki SOP ki biang na MK jung ki. Baki wi rehab ki biang lu ikna ki minyak kum sitom. Baka bam kadi ka biang lu. Kumno ki wan tuklar baik tang nga. How ni ustan ki bon ki yes ki baja. Ha ki wi rehab. Ham to beli ke MBF kam tuklar. Kidon ki kasi, kidon ki garo ki baca ki kes hang to kapor tu garo ko ko news ko mi buklat sang tukna ko sasyo hang to kapor ko si MF kaja utu de citizen of Meghalaya tu buklat deng tukla ka to kes pa Kani kerihap ko muncul ko pian lang kare keteng ni kerihap. kani kerteng Grace Foundation Tika ik bapulong pin mi no nak Grace pi seng no ni kalai. ada ka jing misunderstanding kam ka jam ka paan mo mi don jimut khan kabala ga dai nakalang bisa tingka nga nga din musim menyerap diberi beduk usegru andre nganda poi sethi nganda anda yaran na nang ko donador boile partner nga wa ut bai ong ba kumno men punya kumno men pendak gitu kilom puntut ya suki long ba ngadon sistem brew ngadon buat mentah itu kelas ini sekabhaba ngasim no registration ko dengan pleno da ko jong ngalak ban bu free treatment tak apa ngalak ban ai free diberi ki bamla mun siu shiting karu ngalak ban nyerap ini bodoh busuk ru hang tak apa men klarnya te kan sim ka decision ngaban no sepo Guwahati harus na masalah aku asli yang free na Alive Again Foundation kani ka jikwa pemblim ko jong ki ka Alive Again Foundation kadai ba ki spare tu partner jonga bodan po Grace Foundation ki dei bahaban tarot ki pali ya urang asyun kini kita along kini asyun ki jong aban keren jing sisa kata uti na site bawa partner ngam sangya jan ba hadenia pra tu labu yang kumnong syun te kajinga pra jong nga along mela ka jong ngam mix up time no ban nuru nga fokus be kam na jong ale kam na jong ladang ndang kam na syong hi te kini par kidon ki por ki syong kai meet up ngam dong interest kita bro ka barki te kedai bono kini ki forum jangan Meghalaya kita gibril anda kiadai isu buit kibut kita ngamla kontip ka iga keren sebut balai kum mangalap baki information kiwan na Guwahati syaki kum kikren information kiwan ba ke bangale ka iga mga bam kum no ngal yaw kono por yaw ko information ki alod iki remot lada mendai ka bakawan ka information nang tay mamongol dai banga sa menta utu ka center no tu pa ka barim ka Grace Foundation ka rajan ni ko jongahi temo follow up yang anak tu maka po di footsteps ki jonga te menta kalong ba lali hadokan ni nga bangamban si men mi sing hi nga hapan la CCTV kamera bangalan sistem ki brim ngam tip kay bala manjaro ba aka to singir ko alom na thread ko ima bangadon sini siya po Guwahati ngawan ugni we kna masak nga hiyo uli pensim ki jan jonga na po dry clean mga dry clean uli pensim ki jan akapor upay surok wong ba QEU kitisanya yang boleh tu pasal oleh dokan ni wong boleh ule yu pasal apa ubrio bantu klarikan kiwi kelarkan upay ikam jong boleh masih yang kuat yu wong tu atim nak kasih kesang tu bakar wong ba ong tu pasal mengahi man pendap yu sini ngamdar kata kajing ting di sir ngon lawan do hi ngim sepai kabaar kalong ba udon way bapenya kali uday ulok jong to kalili basa sini kumar to kalili kumatip ba layo bat sipor baka dengan drop peddler udon lang to uang tur wise statement ba bali pinsyo mo pipil pincha clear kiti le jong pa di gibril samot hay yung pa pandap sama kum kita gijai kijingkran kila penmi andai ngai kita ngamlik andai adok mentag ale adok kane nga hapen milot boleh ngamdang tak jinting ngamdang tak jisir bang hamle snio bono jadi ladang sakren snio umdai man react kata ngamdang hidup kata kamon man react bono boleh ngalak fokus be ka kam ngapan bahag jingin kibril ngamdang pori kita Pedang kata jingwan kwit buat sokan asap. hoi kilawan na po police station kilawan na po head department kilabun ki department ngam kenmau kilawan salah arlai kili bodan lang kilawan na group ko ko ka forum po Asam ADRCA di kilawan na kiru hado arsan lai pungut member kudi kinang penyat rehab hima kiru kiwan kilakren kena sapo kirum di kaya gajing keren po office te udon tu way by train mat nga
kiran bat pu de wasmis kiran bat kila ai ka threat ka bari ba mesia me de yu kumne bli me show kumne me de me de gunda ne me de kita ki atang badi nakaliang ka jong ulang ngi khamle kata ngila de one submit ki kot slash bari ban submit but ke ka proof ban ban ai ngila ai te ke ka cuba me kwa ngi sa be jing ba ki report brok ngila yo ngada pong ki te ka report ko tu kan swan ko police station bet ngi te mata si sa sang apit ka kham jai bari nakaliang ka jong ngi thu ba kim dan mong kita kisah kali jonga manta kalong ya ka MUF ba incident details falsely portrayed in media and news channels without consulting or verification. Kabar kalong Meghalaya Users Forum is a non-registered entity. Thus, on what basis did media houses entertain their claims without any verification? Kabalay kalong by taking out directly names of rehab and its owner, they have proven they have an agenda against the particular person, that is me. As other incidents of deaths of inmates in various rehabs were not taken up by Meghalaya Users Forum, including the incidents of the Garo youth recently who passed away at the center was never taken up by them, hence clearly proving that they have a personal agenda against me. Manta kalong ba ang pala pakatsu sita jingai ke kalong ba kadang pressure plat yang haru ngan pet sa kadiang sa kumon sa din sa kumat manta kitang bun kam ng hapenda deka adon ni decision na kaliang kajongi ba nga no doubt ang niru kay mangan le tangan ng kulit tater nga sa peni kata ang ni kadon no kay gabangan sim action ni kata kay jingle ka jongi yang te kabofo kalong ba we are in a field of helping people out of addiction, not increasing it. Our efforts are visible publicly and via the client's family as witnesses. Bagi orang ambang ngira ikna claim pentip claim inform ki bahaya claim signature ki bahaya te lada ka de kunta mano basay mo ki form ki sang mo ki ning sang himangin nang ni te ko basan kalong board members of Meghalaya Users Forum are staff under Meghalaya AIDS Control Society and Manbha Foundation. Again raising doubt of who is behind this Baltan drama and why only now are they accusing only me and no other rehabs where such cases were reported earlier. Meghalaya AIDS Control Society and Manbha Foundation need to be clarified and make public these details. Dito man rin kalong ba kata ka jing yung pimtan kaning kalawan ba we will be filing a defamation case against this so-called forum for trying to spoil the reputation and those who are trying to help reduce addiction for the betterment of our society. Lastly, they have never visited any rehab centers in Guwahati or anywhere officially, so how they say that SOP is not being followed? Conclusion is that this is a direct attack against me to hamper my reputation for whatever personal reason they have to gain for themselves and those few of their associates in Assam. ADRC of Assam consists of owner of private rehabs in Guwahati, Assam, only thus raising the issues of conflicts of interest in how they conducts the so-called fair facts finding visit, as they have lost out on a lots of business recently due to clients not going to them from Meghalaya. They have vested interested in this matter alongside Meghalaya Users Forum. As the forum used to send clients to these private rehabs on a commission of 3,000 per patient given to them. This includes the entire board member of the MUF taking part in this business. Recently, members of the Meghalaya Users Forum also visited boys who were discharged from those rehabilitation center and tried to concern them into making false statement to tarnish the image of HYC. Many boys refused to do so. Kapor bang lasa situ te isiguan hi buncim kita ki counseling ki te sim counseling te si benai sian into si khod yang si personal counseling si keli yang ama pet mahab si yang khod hab itu
isu ong hiba pin kelak no mentah lawan saat treatment ngam syong labun saat treatment ngam kelak dari yang mentah pin kelak no yang lemar ba nayeng yang akibu situ bensa lai benai te yang perkat baham dari man kapor bisa rehab lai benai pemlak ben kelak ti yang nani khmat te perkat ai por ya jong yang ngampun bor ya kata dari tapi hab ya keran hi hayeng dari bapin mi mentah tang kidang sa tang lai benai dan dari pemlak dan katu jing di bepla di kat pusna me te ya keren jangan perkat bang ong kadai syai kata permission counseling yang ong kadai syai kata bi ong bab sa ba tanda sa tang lai benai tang numla syai kelang empat biang hi ka khali adu kata dah katu jing keren juga sa tang i4 gini la jong sa andrei long yang aku mengi sting i patient iru kat badan i kai bi kumpara la jong keren ka jing i te im jurong ti im jule kita kam bela ong ki MUFA ta te kumbo ong tu i kena te ong ba kahana kata ka do ru si yo si sien si te yo rim ju yo ngi yo lai sien si te yo ka do yo men sngi yo du jor te jan men yo na ka do taru lai sien si te yo ta ka toilet i ero kam long ra kam ta ndre ka biang ka tu si senam bangasa ta ka toilet i ero ka biang lim ju dan ra kata ka jing thot te namanta ka health i ro bangapang ngai lo jong ru antong apang stom marseni hai ba em tu te iba apply ban ai dawai ti ong de prim ngolong tangan nyalam pi si doktor ki iru te si alam si doktor iru dengan la stom iru henry kam dan kata ka jing kumbaki ong gitu kena MUF mah bagi kemno iba te kamdon kata kajing bakat tu ngelasa ngam pagi ya mak lejong war bangalat na sentaru isik pun iba yong bape pindal alat ngeniru pihak ya don mani pin hab ya don kontak bi bani ai andai ta sabar long kabun mak jing pensoi pila ben kundu ki perlop halinti semkian ikila ben khot di pi ben ya di pila mat tang biar ini kan kai ke itu ti sidong dan bi kontak ban ni kenang bangin la mau pi bangin ai ka museum ka boj no ya handal gitu te ngandal alat ngaturu don kontak bi ba adu mentaru nah don ta kan nadu arhajar arpuai hadu mentaru ni don kontak buat i support buat ini buat i support buat sipa ya telim ni para member hi kumimju ngaru ngade tai bangala sa treatment di ba aru pesama tengah bernang ali treatment di syai ni ala jar kendai syabakan wan ko tega jingli treatment jongar badi kumtai nam takalai banai nam takalai banai te ngalale na sung still lai banai te kadoni kata jingi kon mal adap lai banai dan lai banai ke kadoni por rehab ma khamtam ngi le bala rong ba la don lok la don khon kan mau gi ge yeng kasam ne tai andre hadin lai banai ru te ngimyo kan ta ka respond ka phone ru ngimyo ni ka tai ta ngom tam le le ma try saw banai tu tai na lai banai saw banai tengam ju khamyo ikan do ga ro no bale bi te banga ngalong du khi du khai tang apo treatment ngasi temi gi khna ngasi temi ngom ba imai yang ada kabam gadi kabiang gathia adam gadi kabiang wadu biri kuman syong sisong yang asing te pendoi te katain daladap anda haden kan ru banai indawan tuk tak ingat ilong gani katai te inda kham kerani te suki te ngapa ngapai ngomba lebi le mo nga tengah dan si be determinan bangai lomba abreu di mama jungi siang phiru sa sabon song be senam ngom lele ke bali ban sama dengan pak sung thoi wala ka taro de mangawan ako tikin ru banai ru naman ni yeng ngakamau yo phone call si sen ako nyo banai ngaberngam si ru banai kon ru banai ngaberngam si ngaberngam ni ngaberngam ki para gainong kata jing berngam jonga long bang lawan siangan pun kulumar te barup nang tu khamai su ni phone nga phone ya te barup la simla ki phone de khamai phone jo te khamai phone nga do khundai banai spo banai tai ha din spo banai te ma song ye sha ni katai nga wat we jing long jong ma bling long bli ka jing long ni katai te anda ngalawat kata jing long abadi na jing le jongai ma
Lama beli lama don kata kajing sul sarang kajing salmon gani katai. Suki baru i banglah sedang jai ngalah sedang jemnut sedang gani katai long laweng te tu jing dukai ini katai. Tengah praktis kan praktis te sedang yang ban buat mau sedang ban pet sedang ban i baru yang te nang tu sedang ban suki kawan kata kajing kalah. Kan lawan kata kajing kalah kajing kalah kalau mangal ham jajai ngam ju hala shu kena ngam ju tem shu ngam ju le shu kani katai ga tila kham sutunat ani katai to andai la ngala kham sutunat ani tai te hadin to sinam discharge no ngala discharge ngala le dang ong hi ba aro ba bije dapat bai kani katai ma pilih sebar kham sila ba dengan alai yang to yang serap lagi ngau to ndai kajing kiran cuma kong ba nganu merap e gari hat man anpe la kajong fam nomor ba ngadon ke depan gani katai tenan dalalek siyo syahat ngapali siyo long ai por sahi si banai into la ai por si banai abrai ngali shop school gi khon ma kumbon siong bai biri bai ma spani me te spani me nakalok nakalok usung pani jadi si benar ngalah sedang beli bela kan katai beli bela ban tray ban langsung yo kan katai diskusi ngalaya ayo hat ani katai sisnam tadin arsnam masto bakamlam ang sisin kat ngan sakalam yang tengah phone ba arok tengah tu sedang ban yo ki kena ngayarap iba arab te hatu por idam dan spo grace foundation te mau pek ngana ai patient te ong nyalam ba bijai te ong le ki don ki patient ki bana selong lu le pensau lu ki ngala jingai tengah sedang menelit pen pick up pensau bre betu yi te ski berang so ong iba arab ngarong apa nyarap na isi kan mangai ka jingong bre ong itenan Ombau dia ni ukna sama pun kelai ngaru rumba, pun kelai ngaru rumba, dengan senok tina ini. Terus ski sedang irap sudah macam beri milik bu beri tengah pick up kini kena kini kita keren menenru apa kayu gidan we arut bola syak pick up angah. Ti kata ka jing syak keno jong ba arup hari jing syak jing bom jing show atau kadon em kum tu kum pi bola irap antia. Kamdan. Markat ka jingi jonga kamdan hoi kata ka jing bakalak mah po tikidan itu sideng ardeng de re ondai la bombre ikhot iki sneng ipun mah ithit ki Red Bull coffee ipun stonat no re ka tu jing show kamdei bang jing show dusman show kumra la khen kum para persala de kadan kata mong re kadan ka punishment apa lihat kadang ni no policeman ro nakabasa shoot di claim ketu kadur babi man kini kisnya kilat thai kubor pada tu kadur kadai po rehab jungpi nanti apa pidan lang okey memang kamli ba tu kala sulong bala su thau te perthai start mendad le gami ne gawan te le kamde ke tu kalong kai ka ba pun sosi yang iro kung ki tama ki batch ni ki bai dan lang ki msuaro kung ka jing kran yo ki music te kamlong ka ba mi ha ma non ru namar kai bingi song mangi ba dan lang mangi ba kiru kam urlong kung kata kam ba ki ong maki ka long na không pong mo kai ba kran ma ki ba mangi abani song lang ka ju kamera ka ju ka bam ka di yo nó cắm suy hạp mà cái đơn hi thì chính kata anh yêu ala kata tu cái chính sạc cần thọ chính iba pasal chúng ta chỉ sử dụng ni itu kata beliau bila dan kalau kerti ya hab lebih isi yang kam tam ki family la jangro indan sahabat ni hantu santa shin la hantu santa jini la dan butuh partnership jini bentuk bisikal dan tu pas step menjadi tu sa hantu santa iba ni lu baik mu yang ni smart mu sukir ni ada don kini kata condition ini bakam long serious nak dia kalau fully by pasta tu tum tam lawan meret tu tengok on pet ini ya kalau kai paling ngok pi ni bang ya snow kini ki kebor ni ban sing hawan skmat ini hawan mi te kalau lu ba kawai ki ong ba kejing bang ya kan phone
katu ka jing ya bum kan phone ka dei ka jing improvement jung khna kan awaf pun I kanu sa ka baba asan ha ki kamtam ki authority ne ki senior ki ba kame lu katu pi dak nang I kumi ba ru li la ong yang ada khna unang ban kran in ai la so ko in kran si no pun I ba ka ta bunang ka akor ka buram rakala sha tu khna ui apni kandu mar khman ki bai ai hoi kalong si sha kam ta ko bangalam ka ba a kalong ba ka jing sha sho ka tang la dan sting apa ji jing sha sho hoi stand ki la le bakla ting ki don ki na kum ba phat ki bla pen I ki am ba phat apa pila ale bakla te kan don ma I ki jing sha sho dah ye hasam ne hanu ru miswa por along no kumbangan suang ma miswa por mengidon sabak ting ni samai hi me ipa ni so bahia ni pen I nya ni pen I kata akor ke burong ni don su reni don santa pa ting ni samai tang tok ru ngla bu no ngla don no itu mesim dio boleh bingim la te antu pa santa pi bingile ai sabar man te to se dari mi pagi dang la ba lom tam in ai nyai kina pi I tai bori ai lom tam ni jing sak kran kowe skani ka ong jingom yo mi par kata nga la jong kum bang syam la jong nga pangasa ste tang la dan la na so pna ngayo mi ngayo le akai football semadan kadang ka madan stadium ke biong ngayo le akai ste dalam polok we arne bidan kadang ka adu mentar kadang dan ki foto masibuk status apa FBA masibuk wa kita ngamlan na mana wanne banyak tu jing sya kita ini siban kai ste wan swimming ai kita kena kita dengan bidang dan untuk mentai video saya ngabu sa jikma kalau nak kai kapan kalau nak kapan ni mo yang ni bagai dalang bagi ai ka so rai bat kata ka kam ye kam sam ye ba kata snam ngani thu ai pi asa adan stay dia ngai la jong ngani bermi na du meno ba ru yang ana du bodon lai bunai kita ter lakot man mau tang suan office lakot is kena syong ya di coffee ting ya kan ya kena kini kikan sabatai kita ya di coffee ni itu apa pokan phone di minta sikir kata alias ini te betul pokan ngas phone to se pokan MCS ting pendur hitai ai ting pat ting inju ai kata ting kadang kesing ya ta ju te haba kumaki om injuan kendu ai kalau pelingo ini ru kawai kam te nadat na tu ikot enga yo enga phne kong lo klan ka po so fi klan de ma ba ka ta tu na komo na kama ban rai kawai te kadi ka rai ju pi pe enga pi lo no pe ka sem jo na kong no te ba enga om na ikli enga long sub counseling e bu te na batai ba ma kran ko ma kra hi ba enga te ni enga ya pilong ka bala ani ka de first treatment jo fi yang cuma ibar yang nasihat kita kata siang nasihat aduh kat ni mengadon mentang yang scam ni ru dam dei na benta jong ni dam dei boleh ni kong ba ai kelenti yang abang nyalam jadi yang kesam banyak kendu ibar kentam ki kalau pergi dengan ke dalam ngai ngu syai kata ni bohong kalau tak enti yang setang tak ada kat nu ngau masuk panai yang tu pun tersana setang panai ten dap sistem sortir kan long ka ya da pi distribution kalau ku makha asil kan jong silong dari daskan distribution dengan dap sistem ta ngap yang ba taru anu om top yang dap sistem tu yang kap yang nem no beli no ba ampas sekolah up dak lawan hina ye yang dak sekolah tisim kan keran pun sih na pun sih yang ti me yang ai keran ime yang ai on na up tang tu ni sni ti sawan sano ti ba pat ipe yang kami yang na aku song tham center ti ya likan sianya ye we ringan likan si ju ti ngaru ya kata ka wa ka song sa asal ta tengah start hi la jong ya lek na sin jing ba nang la khoi sin jing ba itu yang ai ki ni ye jong I nga ba kham it marat in jong don ki so mu ki ang na ka don sha te ki so ye
Andang asal ngadang yo jenggot di ba atau kat ni kat dangwan kisi pernah kumaki ong nak dikena siapang kakam kajam kata te kedustur jengi kekwasi nado bengi dangret ngilasap rikai te hileipa kumdo bengi tri kam kejam yemdengi kita kum siem bengi bam kaja peliang na tasya pilasya bengi subra nangin pasat anu minang bengi sat ida nak tak akor buram kan walang ide ya na jona shin ki priu kum ta di dan kata Mentah pidang songsa ba iwa arup oh yang dan stay mentalai senang lah dan stay ba kata mengasal ongai ti kecingnya inti jangan dada kamdei kumta dada dei kum kitu ki bakran kitu ki member je kutu ka tu MUF mah dei bakran kum kitu kata ngam syong hadu kata ka long no ngadu supo menai ngalami ila jon ba apply hadu mentah kentilai senang lah don ngai jadi bakalong syam ta ngam ne ila jong do ngaruh ila de mga kendet mo sa ikon news kunto ya kai iba pasa bom jule kami kitong kita gi jingkran sa kawai ka ong bang ngaruh ngal asong treatment sa Shillong ka rehab badan Shillong lai penai ngambe ti email pat kat menjunga lakran ban email ti yo kata kalat ban pha sa iba pasa the first treatment juga kadai Grace Foundation udai usnem arjar arkawi shua long marsendap ke first covid dan adalah boy stay kapiang i ko ni kong adang wan kadang song long withdrawals kamet dia dalam komtama beri bedi dah kadang withdrawals ka kli kampiang da dang dom hayeng asam dan kwa keren beriu ye teski skin da layak si benai ai bab sai si wan kum tu si kelim la long kum no kebiang kadi kabam si dong ni ang kebiang kadi kadap kabam da kadang guna terus komen ye ila terus tu ya ai kita wai ai te hadien pat kum tu layak kisngi ye hadien ngan da lajak ki withdrawal ye pat Grace Foundation si one page da kwa bam in the one page ini kena la kali one song bat ni keren ini kena si dai ke jing hikai ke jing sneng ye dan tu kupon ni kena dan si dong ni ba ko abang ni katai dah menu pimi na po Grace atau pimi na Grace ki poi lang sa alay na din mo wa arup ka second treatment pat nga sa poi sa alay na Grace sa alay pat te adin kum tu te ka first treatment juga long nga syong tang tribunal te andalami sabar kum si Shillong ngawan kakli lang tang shot din andon ni ta kajing si erba nga sa poi ngobya jika bang asaru sudah phai sini bedi idus bang don sini bedi sudah belaju di teng lang mak tengah ong me ngasong tiang kum me bab sa ngali sa kai na sieng jung tengah dala sa sieng jung ipat iwan sha nga na jorabat idang ong me nga ba kuna anu dong kwa hi ban sa ai mat me ngan dalam masong free which stay bat i pa ga kam gi ki da ni hap trai da kata ta dengi hayeng la de long skomno i kenying i kumpara ilok jung iru ken kumpara kadang is ngosi ye kadang ile baklai la seneng la keren la ken kumpara ini bat sok ko pat kabam kadi kumbaong kibyang bet kat bangi kwa bam i ai bet kadang ikwa ke jung bam iru ila ai pisa keli te imisia ini kat me kwa bam misia yang ate la tanta i penyi bet kata ki ken kumpara dan kam iru kemung le kita kam nilai te ya skuti sabi nilai te skuti nilai yo li harga kam jungi ta kata lang ngisa sting yo kata ka responsibility ba ka rehabilitation center ka to regain good old habits hayeng tanggap liang jala dir ngim jusat imei tension nang bendu bentia ka nomor poyeng dengan hadir suwa bangandap sisnam ngapoi ngop ya hojing di te suki tartar hayeng ru kilai bangala sedang biang gitu kikam baju di kakabaar treatment part iwan na iba sotun ngi ba biji sotun iwan pick up na iwan rak na ngala poi biang Grace ikam keren ba pasa nga ba beli las kung kumpara bangala bakala de ilong la don da ding sanya apa o bangan song scam de nga kelam biang ngala hab kelam biang jingdi daga treatment ba arpat kumjo sistem nga sa center tengah ong biang iba angkat pak biang ba ong ba am bang syuran sa center tengah pak sa biang yang jung pima yang to ialam siang jung i
laksa bang kumju ta hadin pat ngasab hadin kesngi bangadap sistem nang tina Grace Foundation ngapoi sa alay tangapoi sa alay pri wan sai ba bijehi te kon sangat ngapoi sa alay ngapat itu re gini saya bawang tengah syukran ni tuktak tengah penyedai bat ki tengah hadin ski masa ju bat ki dari kadam kadi kabam katia stay sa alay fru kapya kumbaga pau ko news bagi ong bagumta kamdei era gumta dari gumta ta argenta bagi bom tangaru ngami na treatment ba pasa ta arsin tengah ngabyang dumuntas ni ngabyang tapos ako ki ong ba kado mjio aba kado man law tayaw kumbala ong license tayaw ngiyo dan kipor kado do kha kipeleng kijor misngi ra kumjada jor dan basi kajang noru pen celebrate baik mju pele ra ba pelong ta kum giwei de sikhana kum jong ipin long ai baik ithet do baik dan gi family spot bamla ban sio kata bla bla bun khna mla ra ban sio kata andre ai na kapla la di kam lele to shem kullu nei ai le bhabe tabat sakoi ngamun ong ba por bangasa sa Grace ta por ba ngat ka lockdown te tai partner jong yang patient na di wala phalu siyang tiba pasapat maroi imkwa pentension isim kata Grace yang ni bala ya positif ibu ayeng la di itreat ini ya ada wa yang apo ngakan mau hadu mentar apo lais ni ngila syat ngila klan isyat iwan syong matang iyo positif makenar tang mangin la kinja iwan la kai kerembut bat ni borok simit hadu RBGA dang la dai ikran artat sneng artat te mersenjo uni kubor ki ong ba kumni kumtai bom basyo ye te ngata ngapa julap ra ba bulai hoy da bakla isneng ikran hadin pat isit khach kamera ye isneng ye ni ikran da kajing ba hadu mata ka sngiru ba I'm proud of myself bang asyong treatment badi ayo kata kajing kelang ayo kata kajing imthamai bana yeng nasem jangaru mentah hadu mentaru nga sen ginal afon na yeng minan sunang ang adan ba pasa imju phone jo imju tension sura kum ba tension kum muswa lite glong kumta kajing tin jung I kaper kai borok kolom la sufrim nut ma ngabla sa ante kijung I lawan sausian jadi kebajasya kumta te ngam tharai de ledi ngarun wan siwan ha kijung I namar keren sipang kebam kedi sipang kapisa pilan bit pisai kam sungai hap mak tu borok lancing kena bakowe ngabla sa hibat I ngalai yang tigi bon free treatment bi ajing sumat rahmat ledi ngalai nong kata kajing syak sok syak tit te wadah yeng lo dengi le tam sneng ngin syak bom hi ndre imde kumi mara siding arding ya ban dre ban sungtho marga jing im jungi ka ambal lingkar pa no tingkong sini le rehab kumbang mentani ba Alex ban regain every habit and behavior te ladang im penmelian po jung rehab gitu ko rules bagi bo tekan mentoi ka syak kata ka syong rehab ko jungi kiong kabam kolong kumta kiong mio mi bar kajing mio mi bar ka de ba mulai banai saw banai ka klik ka jungi kampat syai mani diki adik ngiladi rock sing kamdi ya ka ni kambam coklat ni perihab di rock sing dangkam kum kita ki hat treatment mengin syong mengin sung thu pe phang ka jing sat hapo kam de biki le ben yangi ka de ba ngin ai por le de mengin chong ki kelas kum bai ong ba ki kelas dala de pongin dang syong hapo schedule ki dan ki kena schedule ki dan ki senior ya ki senior la pan mi khnang nomor ban responsibility khnang bakin la ban guide ki junior bilang wana dia kamtam ngi ki adik ka self esteem jung ki la lupa nadut ningkom ngipa ngiyo ke platform ko ya porihab bangin regain meng gitu ke self esteem jong la dia kani porok kadi ka apart of therapy da kan kita basim kelas kum di basim bi kumboong iba ajari menen sim kelas ida la dia katu ilayo experience ni ki we tuin salaban aingi kata ka jikai ba limba jong I ti pateng gen katu kadi ka treatment ko we ladang impen million hapo manginya katu kalenti te sabar kum nang impen scam ka nongrim jong la dia kata ka jing im jong di ka jing ati khma makanya ka jing syak keno ko we ngam sungai hap syu ngam sungo daerah but giong ba ka kum ya ka seng ma choice giong ba kon bo patient ni sitay kum ka seng choice ru iba sia so non bo patient ki wan investor support investigation pet ki wan service support makir kim ni kibit ban suwan IT be ka jing imbereo bam long dom mlak ban kit kya
but iba ada seru imde te ban ong ba ibri iba biet ban long manchu lek rumah kena kembang jeri mjo aipor dari kabawan mi po center wan po center ikena sini khot bet ikijinem khot beli ba mentoy ni kran rupor ilet ya input sinsteo asinsteo dari kabawan po center pat ikena khot bet office bakin songkai ai coffee ai kahel ki energy drink but ai ka counseling tatat ini ba koi asong ai ngoi hajing sha maki kala di ban le ran ji kan tho untuk ki kum kata ka jing keno ki keno namar ni kum ngila sa ba di ngila ida khmat le dia kam soi hap ru kum baki ong maki kata kan tian mar kan ni borok la long bet ki skwa bet ban spoiler career jong ka repetition jong kala kata menta pet nuru repetition nuru ka ru kala kata namar maki ki perkhat ba de ka balik kumni kila ban penjat ndre ka jing bah ngatep sakhmat kan ya be hero mar ka wei ka jing ya juki kalong baki ong through meetings mo ki kena kila ban songkot kata it's impossible mar ngi ki adek ngi dan kam abstinence stage ngi dan kam lock in ki pada de kum ta de kan dan kam ni ngi bingin sa ata ka rehab dan kam ni bingin yo kata ka treatment bingin yo kata ka jing sungtho lada kadang song schedule fin I flex fin I kata ka comfort zone tilano kan ka jing sungtho ka jing im ki beriau kamta mengiling di bal aling kar lupa ngim sungtho dan beprilenti ngim mat jing eling nom sungtho lelero sakara anda kan ni ka tupor adap lai banai sa banai ngis dangen banyo pat kata ka bingi di banyo ki jing kam kum bengin mi sabar bengin mi surap ngidukan nyo kan maselit menta ngin ai no kata ka late kena mun sungtho no pe phang ra goiro sabar ngi aling kar lupa Kadang iyo sekumta galat apo tati ngim ken snap sa kanya ya ka rehab ka jing im la diro. Im sungtu su kata ka jing kala kamat ka deke. Mar ubrio dol amat ka jing so sungtu ka jing sup hadian pat. Ubrio pat mat ka jing num sungtu ka jing sup. Tamba ka ni ka jing keren menen kumbaki ong kisok ki tiet kumimarat ikso ki pentia amta am sungai ha kata ka jing keren mar kumangilai ida khmat la dia wat i wei rum sungai ha kata ba musim kelas te ka de. Namar katu ka di ka platform ini bangin regain di self esteem jong dia bala lo confidence level katu boro lada kum iba jeri ong lada day ma iba imyo untuk platform apa ngam tharai um ta ba ila ban president jong MUF po shalong ba ila ban I speech kum ni um tai dem yo ling ba ka jing kai ni ba chiku ka counseling ni katu boro jing sha di ban aingo di melong grateful tai ma ipat long kenok kampong man ma kum sungoi ha kata boro. Kon ba ngi ju shat jing ba man la kas ngi hato ngi la ju perkhat ba ka bam ka tain em ya ka met jungi mai ngi ju ba mi kini ki ju ki jing ba man la kas ngi bale kene ka jing kali minta ka to ka dukan ration ba penyai uba raju uya tho yanga nrai man ka por nyim ju yo ai ka jing bam ki batai ka met ki balong ka daw jong ka jing pang anemia pat ka jing brie jong ki kma ba kum no ngan lai na kini ki jing stam kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya ki jingbam ki bapha hakrukam bam jongpi bunsen ki longkmi bat ki khulung khana ki yo ya kini ki jingpang namar kim yo ya ki jingbam bantei ya kamen ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhaw ata mlu kadut bat ka umpnyang bam baro kin don ki jingbam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D. Yakini baro kila banyo na kijing bam badi haki dukan ration. Kata kamut ngidan yu kau 45 pabyang bhabat ngi. Mai, uni kau tu bai biang ba. Pitharai baro kin bang ban ba mi uni. Kon ka fortification jong kau kandum khata ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong kau. Mai, karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher. Om dei kon. Om dan jing pher la da dei ha karukam bu ne rukom shet. Kum ba fi ju shet yu kau ba fitien. Kum ju ru la shet ya uni yu kau. Okum ta. Te kon ka jing bam ba ai ka kwat ka khya bat ka ba ai bor ya ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hato dang dan ki jing bam ba kham bha ban ya uni. Hoit mai, fikran ya ka ba dei sisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya